Asia Vilingi wa Mauvoo. Nina wekwatio kana watindane sana kiwiyo cha kukiende onesa kufikia vau ni mwendone wa saa 3:30 masaa mavili kayo milone wa swa masaa mailu makumanyilia kwesera Vilingi ni wa Mauvoo Mauvoo tatu akumbanisya muthenyane wa umundi twi wa kwambililia matuku 16 mwai wa 10 mwaka wa 2023 nyenyeto ERASTUS kithuku wa NZOMO nake ulokwalila Mauvoo kwanzia ya meko ni Sharon Ndinda tunenani kwesera ili itatu kenda imwitano namba yotumani makuve batendevi ndomeo tumani waambia na ndeto mutongo TV unenge mawoni maku yulwa Mauvoo ngwethandi unengelelia kwa ile itatu kenda imwitano na mitandao itu ya mekumu kandidetu ambe kuona amwe kati wala tumanengete uito muthenyani wa umuthi alatukumbanesye ni vamwe na Muyumbe wa Kangundo Fabian Chule UASia waipanio yothothe tovena ni waitheka Portland. Atongo ima ukamba Mombasa kuweta Kalonzo niwe president 2027 Raila ayazi andana atangasa kumukwata mbau. Muyumbe wa Kibwezi West Mwengi Motuse kukuli Atongo yukamba malike serikali ni maende yomoneke. Na enende matondora mwinge kitui kwenda makuse weki woku makiambere kuisiani ya naing'ang'i. Vilingi wa Mauvoo. Kalibu tutambanie nginya muthia tuyambiane kana muyumbe wa Kangundo Fabian Chule muli ni wamenda Atongo ichamani cha Wiper maeke evitha maondoni makoneti the kasi ya Portland kuyamba voko countini ya Masaku aiweta kana thina munene yulu wangu senisio seithe kama Masaku ni Atongo ima Wiper na mayithi twena umelu yelame otetea enende ayasia kana nemethi tumayothothe ya panene uthosia na uvenani wa itheka muli henge ni wakosoa muno itambia ya Atongo ma Wiper matongwe ni Kalonzo Musyoka na gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinya Ndeti kwa kusemba na kunena tumemeni itina wa nyumba kuombwangwa kisione kiu cha Portland boni motesia nokotwele sembe yake Muyumbe Fabian muli nena itina onengane mbazi sia mazukulu kiwathuka nyondheni wa kilio mbunge cha Kangundo ni watu la mutentongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na Atongo yangela mechamani ke kaundi ya Masaku ewe tatamwe mambe ndini wala maende novena nivaka kuya dhiriva kana mavoko chama cha Wiper ndo amekweto grab miunda kuma mavoko kuma Portland kuka gina Dramville kuka KBC gina chanza vi wendano asuna ndo chama cha Wiper na leadership ya chama cha Wiper tambie na Stephen Kalonzo Musyoka kedha epate na Kenya au maaluke na iko dem kila kiende baba boko au maaluke kedha epate na Kenyans nundu mundo wa East Africa Portland no kile binda tukona Kalonzo wa Musyoka na chama cha Wiper ali andu asunu kumatetea mundu uzite munda witetea mundu uzite munda wene ata bandu wao mutabia senior lawyer a very senior citizen chama ki senior lawyers bingi bandu wao tabia andu akumea hii mwimundani wene enda imuka negotiate ya mwene kana mwikiata mume mundani wene yu maendie manenga supporters yo miunda ya East Africa si ate ya investor nani maombo iwe miunda yo Muyumbe uyo wetakana vaimu ukamba unomwe wina thina wa miunda ateo akamba methirulukitwo ni mathina kivothukanyo na kamba tia vena ni maitheka ateo memba machama cha Wiper maende na umathambeza sia kiuteti ulo itheka ila sikuya mavoko nani mutabia tidi baitu akamba maina thina miunda akamba mena thina kiwo malelo sukulu na health nzeo make miunda yo baimu ukamba unayugura munda baya East Africa Portland andolame ukuna kindu chu ni thasi leaders ma Wiper mo manda mbesa basi ya senasio na the time has come to tell you the truth mukathi Kiambu ni tuani ya Nairobi miunda ni expensive ukai Kajiado ba Karen miunda ni tuani ya Nairobi ukai Roysambu miunda ni tuani ya Nairobi baba ama boko cha ukiende hapo kocha ukiende hapo andu mundu deta ito na iwakite ngoloba how comes tell the Wiper people please respect the will of people na ndo mena daito ma respect na muyeka na miunda yandu na kadha muyisi umanda mbesa muyeka na asio muyeko manda na upena andu muita miunda teze Kiambuni tuani ya Nairobi miunda ni expensive
ukai Kajiado ba Karen miunda ni tuanie Nairobi, ukai Roysambu miunda ni tuanie Nairobi. Baba ama boko cha ukiende hapo kocha ukiende hapo andu mundu deta ito na iwakite ngoloba how comes. We tell the Wiper people, please respect the will of people na ndo mena taito ma respect na munyeka na miunda yandu na kadha muyisi umanda mbesa munyeka na asio muyeko manda na upena andu muita miundeteze kwa kila kingi guweta ni wa mwendanga wana akaunti ya masako mwandu wa vinyandeti ya vete uteti maondo ni maitheka na kuveta vyo president wa Kenya William Ruto maondo ni maitheka sia masako vaiwa ndo ni wa mwe president Ruto kumilila ndini wa makoneti itheka sia masako wa governor wa Bina nyeni na kuonie ba ya muundani wa East Africa Portland uyasia ai president Ruto ai yandu koti ya masako Ruto nde koti ya masako andu maminoza miunda yene manaro yo koti ne ba masako na koti yasia miunda yombo Ruto ko koti ya masako. Leave our president alone. Kedha muzizi propaganda sienu nivikie mwiso. Na as a governor of Machakos, do you expect uyuka ye muundani wailo tunenga official statement ikwasia unenge speaker county assembly Machakos umunenge statement umwe muunda wa Portland lisi yeka expire ibinda ye na wailo oswa no. I don't want to see my governor going to cry at East Africa Portland. Uguite microphone na watu waite aid mundu aenda na mukate ya na ambulance ti microphone yuko utubiandu bau. We don't want that thing to enda ukweli. Otauni wamenda mbunge ma account ya masao kunena nisia yulu ametelatela ya itheka na lama tena mavalua kunena niwa uwo. And you want the count MCA of Machakos. We want to see you debating about the happening of East Africa land. We want to see you debating about KBC land. Tumane the audit of Machakos count land. What is the procedure? What is happening in Chanzave? Muunda wa mina ku-expire from the parastatal, it goes to the count government. Na count government yosa, mailo vitia kwa assembly. Paka tuwe muunda uitumi wata. Yotu ikalati saize kiingi nendi. Na andwala mwiba maboko muundani emute na taito. Makwani ala meko tini moki to mekwa ruling. Mwambuwe wa numbeka yu tusiumbuwa mujia. Wilika numba ya muundani wa mundu ukaka ndwita ito maundu maitheka kaundini ya masako methiru na thina mwingi vo matungulu na kundu kula kungi na vata munene ni enende kweka unyamaua na kwikithia ingi kana vaina thina onomwe yolo itheka ila enende matuite na mwenende maina tuwa itheka ni siene kaundini ya masako mutongo TV nyanita wa Boni Muntisia. Tuwe Mauvoo mmeo ya katika kicha Portland ni kana ula wa ikanzala watene wa ndalani Gregory Mulwa ni waumani ya banene kiko cha kuombwanga nyumba siya enendi kila kiende kisioni cha Portland Athi River County ni ya masako aiweta takibudhia kwamba ya mukamba na bala wa makadhi ya tongo ima Wiper kwa kuungamana kutetea itheka siya enendi kisioni ki Mulwa mutula muti President William Ruto aiweta vaivata wa kwa Kenya nyumba siya ndevi ya ndi aende na kuombwanga ala kana kuombwangia ala makitesio beni musau na ilivoti kwa wedhiana. Kansala watene wandalani Gregory Mulwa ainena na Vilingi wa Mauvoo ni waumania na kutola muteva nene uombwangi wa nyumba sia enendi na ula wende kisioni cha Portland Athi River County ni ya masako aiweta kita kivithia kinene kwimba ya mukamba na vamwe nau akathi ya ndongo isia Wiper itongo iwe ni Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ni kuondoa kuungamana kutetea itheka sia enendi kisioni ki na yulu wa undula uende wa kuombwanga nyumba ngalekosia maboko jasia tawo unduzi ndo eleza uende nundu ni wanako munene wa mali ya andu ila mamandi tokwe vile nene andu makekala matena mali yo manangiwa mali yo tangala manene siana sikala ikomanza na mbwana yokete ulia ila ni tonie serikali ibidadimwe kuyombo wandu karibangi. That was inhuman. Na yune kitungi wengi kwela nacho ni so inhuman. Kote kulia andu unduzi ungame na uonduzu uneka wana haraka niki kana nundu ukamba. Keda kula kungi keda ni kula kungi kwela kuilio ikulia mbai onde na andu onde medi milioni ndunu amainena na wasiomwe ondonyo amaitabia musumbe kana kwe kanisa kwe sukulu na zendo isuni thembeo itatano ikwatangwa
nundu ibwa mathaithia na bomo mutio toni wa kilake na kwaje kike kwa mo factory ni mwanene kwi misi ya andu na ciana cia andu yune kuli wale ekulia na tiasia undozu ni muthuku na indi nitukwata mbau ndeto cia atongo maitu Kalonzo Musyoka ngavana wetu wa Vina Ndeti ona munini wake Mwangangi Kilonzo kana undozu wale kuende wengi Gregory ni wa mutula muti President William Ruto aiweta tawaila kuungamia uombwangi huyu na kutungia ene ngalama aiweta vaikitumi kya kwa tha Kenya nyumba cia thawa munini kana affordable housing na alama minite na kwa kasio maendeye na kuombwangiwa tisenga muno nundu wa serikali wa Ruto ula wa asia ni bottom up lakini yuni mubango wa kwa ngamali ya andu pe kitumi chao cha kwitha na mubango wa kwa kiandu numba na mwala makie mayombo wa numba ketha ni kutoneka etha na ngo ya kimundu ya na numba isu yungama kuombwa ngi kansala Gregory ni wathingelela vaikitumikia niu cha kuombwangia enendi na mono evindani ye yambua na mitiani tutu nena siana sikometenza mbua yune yambe kwa siana siwiwa sinza sibu kweka siana ila sika mitiani ikegea siba makanisa andu methaithia meba ona numba cia ngai thembe inenga wendaya ni chao kiutuma matane ona kunenge numba cia uthaithi ndaya kila ni malo kwata na ametuki pyo ni musumbi akapindwa ni undusu na woni usu na mwe ni koti akazia ungame nikana andu azima ketha meko izino wakila ya ile hivyo na etha peka induka betetwe ona etha nupai kwao manewe ni kwa serikali na imale oneo teno no ma serikali mo zenga muno ni kuona serikali ona ila tisia mutiyo kota serikali itu ya Masaku County Council ona ndine usishwa kwanza yemo kana lengi kina kitumi chao cha ukalata kuka kuombwa numba ciandu ona etho tuyo wako ni withiwe Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV nyeni tawa Ben Masau twili kama ndo mewa kwa nia utete ni kana itina mandongo ya Azimio Raila Odinga kuona ni ata utonya kumukwata mba undongo ya Wiper Kalonzo Musyoka ndo wa kwithwa aungamete nake kwa ivinda iasa na kwithwa MWK yu imwesi ya ndongo siamba ya mukamba kuma kauntini ya Mombasa nisi akathi ya uneni wa Raila mayatha na kuungamana Kalonzo sakuanini wa ngilile na miongwale na muonza kavinda nikau Raila kwesela valua ula watu wa nyumba sia Mauvoo ni wale na Mauvoo ala maende unyai kwa ni aingi aiweta wenda na atangasa kumukwata mba Kalonzo kukitea usumbe indi anekie kumukathi ya Angelina Muse na ripoti no kwa withiano Kwe muthenyani wa iyo Raila Odinga nene angaliko cia bondo cha thini kila mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka unai mweni wa ndaya mutongo uwa ngwatani Azimio ni wonanisye nutonya kumukwata mba Kalonzo Musyoka ni kumana nake kwithwa aungamite nake kwa ivinda iasa na kwithwa MWK kutanzia imwe ya kuikithekana ni masinda ngaliko ya Kenya kwanza. Kalonzo ameshinda Bwana Ruto mara 10. Yeye ni mtu mwaminifu. Yeye ni mtu mwaminifu. Anataka kudagawanya sisi. Baba na Kalonzo sijui baba atasimama, sijui nani atasimama. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. Sasa yeye anafikiria ni mwerevu zaidi. Tutamwonyesha ati yeye hajui. Sawa. Sisi tutasimama kidete na ndugu Kalonzo Musyoka. Yumba ya mukamba va kauntini ya Mombasa itonguwe ni John Mutemi na ulani mwene kivila wangatano ya ambai kauntini sia Kiswani ni makathia vaneno neni wa Raila Odinga kwa kila makuetakana ni itambia yailu na ila ikuvikia kuikithia kana dhino sakuanu angilili miongweli na muonza ni masinda serikali ya Kenya kwanza na ila dhino wa kilungu cha mwaka umandhini wa utongoi yona ni itekana ndi yumba ni ite kusumbika ivinda ya akeli. Na ngwaza kana tambaya mukamba nitukiozie kwa uito munene muno ni kweza kwithia Raila amino weta kindu ndacioka aitina. I remember ni waize Kibaki tosha na Kibaki ni wadwekie musumbi wa Kenya. Na this time round when ungamio mwene ndana anene wane mundu ndana atuma mundu ni waize kana Kalonzo tosha na hiyo ni tukuona kiuni kiutuma mbaya itu ya kikamba tukwate buzo ya kwitha musumbi. Ni asia kana this was timely. Ni kwithia ukweli
kuma Ruto alika utongoini mwaka umwe down the line no prove ye kana is a one term president. Na kwa kweli Kenya ni kumanza mutongoi utonya kusumbika 2027. Na nianzia yini buzoeseo ni kwithia Kalonzo is a diplomat, ni musomi, is a lawyer, ni mundumui. Ni kana kuikithia kana kini chaila ndongo ini cia mikulia mbai ya mukamba kuunga metino wa Kalonzo na Raila Odinga ni kana kukwata utongoi u. Na ni umwe wa alama ya supporter wa mundu wa mbai ni bie mosa na Kalonzo ngamite mwana nusu na nitukuli akamba onze kubikia balabe mundu kwitwa mukamba okay balabe Kalonzo we understand kana be ando masemba ngie malikasi amani ingi mundu wo manzi na mavumo indi this time round president wetu WINAKE eze improve kwithia ndailite unando alama na munuba mayona ta kwithia nuto noto these ndie kinyume kabisa na kiu tuzie hithi ani mundu lo ku taxi andu nai unanu imanzi esito yeto zakayo so ni kulia akamba ombe onalama na umie kwa chama cha Wiper manuma chama ningi mana sioka kwa UDA niende muye kabola muye kabola muzimite vinda tuzi bika 2027 we need all of you home pala be Kalonzo ingine maweta kana Kalonzo ni wona nite uweke kumonene kwiraila Odinga kwa kuungamana kumukwata kwa savale itatu cia usakuani na yune kana mavike kusinda no muvakava kethwa na ngwatanio na umane kana kumvetanga Ruto kivilani mwaka wa 2021 kenda usethia unaito no drive ni hata ndo alangi you president ni aliukile ya tuikani one community isu yiba yuyo die wizara sionde kila kindu chonde chendie kwa nandi niti kwenda president utona kwithia ena face ya Kenya utona kwithia ena inclusivity ya ndo alangi onze utongo ini kwese ando alangi na moni meiwa kana me kwenye utongo utambai kana ta kazi ma Mombasa County na Coast Region at lunch ningwazia nguthuria kila mwa ito kuthe nitwa kwatana twethe kindu kimwe yonde twethe na Kalonzo ni kana ze kuthana mbai lengi zionde tuyitabya kana twetina wa Kalonzo tukwenda Kalonzo itu atuika muzume makona kweli mbaya itu tina Kalonzo ndongo ya Azimio Raila Odinga ni wale na levoti ila ikwasekana muno tangasi kumukwata mbao ndongo ya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kukitia kivila cha usumbe usakwani ni muneno wa 2021 ndini walivoti ila yatumwa nyumbani cia Mauvoo muneni wa Odinga Dennis Onyango ni wasekana Raila kumukadhia Kalonzo aimweta ta mundu mwiki kuna ungamite nake kwa ivinda yasa ti wona ni wakana akamkwata mbao mwaka wa 2021 kukilia kivelelo cha Azimio ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Tuo maundu ni meoko ni ya uteti mujumbe wa Kibwezi West Mwengi Mutuse ni wasekana yene ibinda ya atongo yukuthukuma NND kukwata maendeleo na kuivathana na uteti ula utumite ile mbeta ya ukamba itilwa na itina ki maendeleo ainena nandiki Mauvoo Mutuse ni wenda atongo ma ukamba kukwatana na kuthukuma na serikali na mivia ite ya kiserikali kuthuwe ambaye ya mukamba kuendea na kukwata maendeleo. Kennedy Mulinge na ile voti yonde na Mwengi Mutuse ni kanamba ya mukamba ithito yotiletu tina kimaendeleo na kuikalanza wa serikali kumana na mawendi matongoi baiwe tatavena vata wa kukwatiania na serikali lembetani kutethekana maendeleo kukitana thina wa kiwu mowa mawia na ileka vikiwa tongoi manena na wasi umana kukwata serikali mbao udhukumini wake kwa Kenya. Tulikuwa na mkutano kama wabunge kutoka sehemu ya Ukambani tukiwa wabunge 24 women reps wetu wote watatu na maseneta wetu, na tunazidi kuongea kwa sababu ya minajili ya kuleta maendeleo kwa watu wetu. Tuliamua kwamba tutakuwa na mikutano tukienda kila mahali na tutakuwa na mwenyekiti katika kila mkutano, na tunataka tuchukue fursa hii tuseme kwamba mahitaji ya watu wetu ndio ambao tunaweka kipao mbele, si mapendeleo na mapenzi ya viongozi, kwa sababu sisi kama watu wa Ukambani, watu wa Makueni, Machakos na Kitui tumewachwa nyuma kwa mambo mengi zaidi ya kimaendeleo na watu wetu wana umaskini, na tunataka sasa tuanze kuona ni jinsi gani ambapo tunaweza pata maendeleo kutoka kwa serikali ya kitaifa, tunaweza pata maendeleo kutoka kwa international partners, ndio tuweze kuinua watu wetu. Vijana wanahitaji kazi na tunataka tusonge mbele kwa mambo hayo.
kavindani kawe muthocha President William Ruto kutambuka isioni cia ukambani kuvanga maendeleo kisioni kiene nthi maendeleo na kutetheka. Tumeona rais wetu William Ruto ambaye mimi namuunga mkono. Ametembelea sehemu nyingi za nchi, anaenda anamaliza siku 2, siku 3, siku 4, analala huko. Tunataka pia, kwa sababu tumemuuliza na tumempatia huo mwaliko, tumwambie kwamba njoo Ukambani. Njoo hapa Ukambani, hapa Kibwezi, pande ya Mtito Andei tuko na State Lodge. Hiyo State Lodge iko hapa Mtito Andei, kuja ukae hapa, ukae wiki mzima, tuongee maneno ya maji, tuongee maneno ya barabara, tuongee maneno ya kuunganisha stima, tuongee maneno ya ajira, vile tutaleta factories na special economic zones zikuje zisaidie watu wetu vijana wapate kazi. Kwa hivyo tunataka tumwalike Mheshimiwa Rais, tumwambie kwamba watu wa Ukambani wanakuhitaji, ni wa Kenya, wanakupenda. Njoo hapa tukae siku 3, siku 4, tupange maneno ya maendeleo. Mambo ya maji, ukitaka kamba ya kumshika mkamba ni kumpatia maji. Na tunataka tuongee mambo ya maji kila constituency, ndio tumalize shida za Wakamba, watu wetu waweze kujitafutia, wapate chakula, wapate pesa kwa mfuko, ndio ukuwe the president who change the life of the people of Lower Eastern, and that will be your legacy. Giving us water will be and shall be your legacy. Delivotia Mutongo TV kuma kauntini ya Makueni, Nyoneta wa Ken Mulinge. Twitiana na isonikana komiti ye mwanya ya mbunge ya Senate ila yukuthuima kilengesi cha uwani wa maana enende kithekani cha Shakahola kauntini ya Kilifi ni yawetakana mvai nyumba ya kusuvya akuo tuvule kana andu mavingite kuya nthini wa kanisa ya Mutavania Ezekiel Odero ya New Life Prayer Center ila ye Mavueni kauntini ya Kilifi otondo kuna wetakana mitandaoni ya mekumukanire Odero na kene watavya komiti na ile tongwe weni senator wa kaunti ya Tana River Danson Mogatana na ila yatambuka kanisa ne kwake kana nyumba ila inawetakana hata mochali ni vandu va kuya mitambo ya kunyai cha mwaki na indi ripoti yake Angelina Mose. Komiti na ila ikuikia ukunikili ikusia Shakahola na utavanya utailite ni umbula kana kanisa ni ya New Life Prayer Center. Vayema kavule mochari kana utavanya wa kulea kuya wataundu vana inazeke mitandaoni. Une mwene kivila wa komiti Danson Mungatana na ule ni senator wa kaunti ya Tana River ayelesia itino wa kutongo esia komiti kutambuka kanisa ni ya Mutavania Ezekiel Odero modhenyani wa umundi. So tumekuja tumeambiwa kuna hili, kuna mochari, twende tukaangalie hiyo mochari. Kuna makaburi, twende tukaangalie makaburi. Tunataka kujua uhusiano na huyu ambaye tunamshuku ni namna gani, na tumeona hapa hata restaurant. Kwa hivyo mambo yale mengine tulikuwa tuambia watu waombe paka wafe hayapo hapa, unaona. Lakini sisi tunaandika vile tunaona. Yeye si mshukiwa katika hii issue. Kamati yetu tunachukua ushahidi na yeyote ambaye ametajwa wanakuwa persons of interest. Lakini sisi sio koti, tunaandika ripoti vile mambo yalivyo. Na mtu yeyote ambaye ametajwa tunampa nafasi ajieleze na tunamuuliza maswali ili tupate kujua ukweli wa mambo ni namna gani. Kuyana na Mutavania Odero ni kana nyumba ila ikuisilila swa tamochare ni room ila itumika kunyaicha na kukontrol mwakindhini wa kanisa wakati ambapo kamati ambao imeteuliwa na serikali inaweza ikafika huku na ikajue ukweli ulioko hapa ndani. Sababu tangu mwanzo wakati ule mpaka sasa hakukuja kamati yoyote ambayo inaweza kusema hii tumeambiwa inakaaje, tupeleke hapa, ili uamuzi wote ambao utakuja kufanyika ni uamuzi ambao umefanyika baada ya waliochunguza kuona. Kwa hivyo nashukuru sana kwa ajili ya Senate kwa kuheshimu mwaliko wetu. Tulialika Senate ili yale yote ambao Senate itakuja kuandika na kusema yawe ni yale ambao wamesikia kwa kuambiwa na pia yale ambao pia wameona. Odero nuna vikitembe wa komiti wakatano movitu vala komiti yatambuka kuikithekana kila wawetie mbewo kana ni chawe vala mawetakana Ezekiel ndako netu na utavanya wa kwenda ati imake kulea kuya.
Maoni yetu kuhusu exhumation ya ile mili, sisi kama kamati ya Senate tunaangalia sababu ya vifo ambavyo vilitokea pale Kilifi, na haswa sasa ile nguvu yetu kubwa ni kwamba Wakenya wanataka kujua ni hatua gani, serikali ilikuwa wapi, na pia haya yametokea. Je, tutafanya kitu gani tuhakikishe ya kwamba hayatoregelewa tena katika historia ya Kenya? Kwa hivyo upande wa wale kutoa mili na nini, hiyo ni mambo ya polisi na wale wanahusika. Sisi tunahusika, mandate yetu ni kujua ukweli wa mambo. Wanawiyevo komiti eni ombulakana ni mwandikite valua mutavanya Paul Mackenzie kwisila kwilo ya wake Wycliffe Makasembo ni kanavikie kuvikambewa komiti iku wakatatu wa chumwa ki vala mawetakana alia kuvika matambi alama ilitema kiimio ni makuvikia kuoswa. Tumeongea na Bwana Makasembo, wakili wa Mackenzie, na alisema kwamba wamepata zile summons, kwa hivyo wanajipanga. So sisi kesho tutangojea saa 4, alafu tuna imani ya kwamba watapata nafasi wafike. Wasipofika, sheria ya Senate pia ikuna namna ambavyo ina deal na watu ambao wamepata summons na hawaja respond kwa hizo summons. Kwa hivyo sisi tutangojea, we can't preempt, lakini wametuambia kwamba summons wamepata. Na client wake, mteja wake Bwana Mackenzie pia amekuwa served. Tumekuwa confirmed na ile return of service tutaisoma hata mbele ya media kesho. Kwa hivyo zaidi ya hapo hakuna cha ziada. Ilivyotea Vilingi wa Mauvoo ni tawa Angelina Mose. Livoti ya anji tutumandene wa thiumo na ndaendeto thiumo ni nenda kwa mbosisi amwe mama utumani maku alawende na kutuma yulu wa Mauvoo na nende na kunengelelia mono kiu cha Mavoko kuya Portland na kiu cha maondomeo konia uteti na nyona mautumani mema ingi nenda kuambia na Facebook Mutongo TV be mundu uweta wa NKA ya serikali ya UDA kuweni na roho ya utu tafadhali ndiko nindaka na akea kasia ni lasima Kalonzo unengwe endorsement ni kana usumbeke nukwetela munomwa na akasioka ingi akasia muli wesawa byo nimo meya akamba ithekanisia akamba indi ala malikile Portland na ndumo na tia akamba senene lange wa ya Fabian Muli mujumbe wa Kangundo na ke mundu ngi ukwasia so sad and painful useto wa Peter Mwange. Disisi angaleko ya YouTube be mundu wetu wa Alex Musau yasi au viongozi wanajua ofisi zinauza mashamba uko na wanajifanya ni skota mgani huyo anaenda kujenga gorofa. Na inde mundu ngi akasia eto wa Anthony Mutio twikane na Mauvoo andu maito ma Kenya na muno ma ngaleko sia Mavoko na ine ngusioka niko tatizo mama utumani ma ile itatu ukenda yo mwitano wambie na ndeto Mutongo TV ndukali basa kwao yuma tukane. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila mudhenya kwa kutangasa vya vyasala waku kana kumanethia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head,
my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Karibu niende na kuumanyithia na tuyola mwatumani chule ikala kando we mundu musaliti wambaye amukamba na we mundu wa ivu usina na wete sito yake naongea kazi umano na Kalonzo we ainene ongewesia Fabian Muli muyumbe wa Kangundo ndi utumani umwe wa muthia Fabian chule bana okay kani sisi uyu ni wa muthia maboko osaivi nya kino choto no niwe ni tada vake ambere na kati thini mautumani makuningo masoma o twende tutanambo minukilelia Vilingi twisongana mbe ekalima tondora wodini ya mumoni mwingi ya yolo kauntini ya Kitui ni maweta ona kwitha mavakanite na silanga munene wa Kiambere ta mathina ane kiwo vala manasimika kutambuka mwendo wambe wa kilomita 10 kutava kiwu silangane vala ni mwisio kuo kumanwa na silanga kwethiwa usuete ing'ang'i maiweta ne muisio na mathayo kauta ni mai silangane ne makulia gavana wa kaunti ya Kitui Julius Makau Malombe aikethie kana kiwo ni cha kusua kuma silangane ovamwe na kwa kundu kwa kutavia kiwo ki lina musangi na ilivoti mwema mwitu monena na kamemekani mailisondo methia wana uya mwingi kavindani kalama atumasena sio kutava kiwo silangane na ula wethia wana nyama muthemba wa ing'ang'i ya tondora utwete kiwithi twatiwe va katikati tuyona kivu na itu thina ciana citu twitu mathana kilomita 10 ciuthi cikwithia kukwina ing'ang'i makwamba ukimanga king'ang'i like kivuni kena matavi mathi kula kwake masko makwitha matena mbesa nondu kivu kiuma silingi inya kwana guthea thana guthi gutavia kivu kiu na zaila makwenda utavia king'ang'i kikuka makwamba kumela kwa hiyo na itu twatuma ciana twithiana wia twetele kana kwikocioka tuvoya Ngai witu okay kana kukachoke na mugo katutavia kivu yengi no kwithio gukulia Ngai wati kana kukothika kozo iking'ang'i nye mbaitu ngocha mwana nundu akivu na no tunyuvite mutongoi amwito ani maweta kana na skulu lo wikisioni kiita utekiwo wala siana vama na alimu methito na ivinda yumo utwete kivu sehemu ya tondora ni kwithie tuthiulukie tuthiuluka nginya skulu kwitu kwi kivu no matangi twakiwe mama na ciana citu cithina thina itaba kivu kya munyu cikwenda skulu cikua kivu liula magua nduvisa na alimu metu no mothina ni mailisa kana mwito amo masemuthenya wonze wa kutava kivu kumana na kutambuka miendo miasa wala alama tavika silangani lasimika kuthawa kivu kuyathosia wala mutungi umote sawa silingi 500 mundula utene ng'oi amanza mundula neng'oi omote ya kivu ena mbeza na hata na mbeza na mutungi umwe silingi 50 kuthowa kivu kiumite thana na kuma bamba kathana na around kilomita around 10 kilomita 10 muthenya mwi moto miako ndo otava kivu bai kuyongi uthukuma teko kubike ko kuwa bai undungi wana guthina skulu ikivu kukwa kivu kya mundu guthi gukugwa liote mubibu nundu a mundu matandire mara kana ikagoye bwikathi sibitali twikanyata nikumana na kivala makulenga bana wa county Julius Makau Malombe aikithe kana ni wa meta na enenze ana thina uwa kutava kivu silangane we na ing'ang'i kogwitu kivu tukioza ndemune kuna muthenya wonze tukwata kivu na wathi kukuchoka kwaku Ngai nundu ndemwizi na ing'ang'i na ithu twina thina muno twetewe kivu ba twambie kuna mani kivu twina miaka 15 o tuisa kwa no miaka 5 yosela na twikwata kivu hiyo kula cianga bana Malombe wibala wi ofisini tunakunyuvie mwako nikendo tutethi iku tunazungukie na twavoya Ngai yubite itugukulia kwa kwenda kwaku ngaliko ya tondora utwete kivu twatiwe ba katikati tuyona kivu na itu thina na uyo vosoko uwa tondora wina itangia kivu kile Kenya ikasoni kambuni wake Moscow wala kivu kitavikia kuvingwa suno mwe otondo mekoelesia ke Moscow ndaiva andu ala megi kivu kiu ke Moscow ndaiva ona mabundi ala mathuko mama yebwa ona ala menzie misingi mayebwa tuo twi matuo mataite yu ala maka kivu kiu mayebwa ke Moscow eche dimbebe na mabundi ala maka no la chameni la wonga mie karimba katuku ndaivo nginya mbetha chake nginya tuo
Ekulia ngavana kwitu wa Kitui County atwete kivu niki kivu kitsilite kwitu kiavituka kianywiwa mumoni kianywiwa mwingi kianywiwa Nairobi tuveteletwe kivu vano na twikikwata ithu twikulia twikie pe wetha bondu kutonyeka pe bwithe kathongerwe kete kivu vakuvi na itu tukekata tukanywa twikulia twitewe kivu va kana maundu maitu maila na twekolika ning'ang'i elu tunyuvana tuko munyuva malombe kwa itangi naga kuya boli kayuge ngikine kiwe no ke masko akiavingo wakiwo ikitwabo ta visa tukilo labo ta visa ripota Vilingi wa Mauvoo kuma sokoni wa Tondora wodini ya Mumone mwingia yulo kaunti ne Kitui Nilina Musangi ula wokitea kivila cha ndongo ya kaunti ya Makueni wa Vinya Nzioka ni wamenda amwika na andu alamena mamutha memanya kulika ikundini na kuseuvya ikundi ila itonya uvanda miti kwa wingi na kwitha na chengo cha kueya miti wa Vinya aweta kana o mituki serikali nene na makundi matema serikali methi wa maitho wa miti isu undu ula waweta tanzemwe ya kuongela ukwati wo na ingi kukwata mbau serikali kwa ilanja mawithi ululuko kale buchalwa mutunga na ingewa ndene wonana nyawe mukwa imwe na kisese kiinza wa kanisa wa Katoliki vamusini wa wote wa Vinya na ula kwa oyu kuthukuma na ofisi wa First Lady Rachel Ruto ni wawetakana ni viso ye mwana kwa amuika na andu ala mema mvitha me mwana kuseuya mbesa na kwiyuna kuuma kia ilanja mawithi luluko wa Vinya ni wawetakana serikali ye mwamba na mashirika angi ni kwitha nditho wa miti kuma kwikundi ii undu ula wi muvangoni munene wa kwikithia kana serikali ni yanisya kuvanda miti bilioni 15 otondu ya wetete vaumbeni tungianga imuvea nundu yuthi kwina mbua yukite ila kwitwa elimino chakwa niko tuthia ikundi nundu nyene tukumana ikundi oyu umuvea ni kana ofisini wa Madam Rachel Ruto la ni First Lady wa Ndino ni wende na support muradi wa uvandamite na niendo kulikundi siaka na siaume na sia ndwalame mamwitha mamwanya na pia andu mamuika o ndema vandamite methe na seedbeds sia uvandamite nundu serikali yitho wa mite na forestry na organization kwina organization bingi sikwithia siitho wa mite makavande makwata na ikundini masio organizations sio masio ikundi sia kuvanda mite oingi ndongo yino na elena ukitia kivila cha muyumbe wa kaunti wa Makueni ni wenda ndongo isia ukamba sionthe kulika na kuthukumana na serikali munene kuondwa vaita wa kisio cha ukambani kama malike miradini andu ala memi mamutha me mwana malike ikundine na meyandikithia na itu nundu nitukwitha pia twinenga na miti kou niendo kuthuthia kila mundu alike uvandini wa miti ya matunda nikana withia nitwakwata mbesa kila kingi tulike serikali twi mamuika twi alemavu twi andu aima tulike serikali nundu serikali ina mipango misio Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kaunti ya Makueni Tuyuma Makueni ngalama ya mikalile yende na kuambata serikali nayo niende na kutulwa muti nundu wa kuambata kwa matho wa mama uta mwenende wa ukwati munini ayoneka kukuneka muno ni waambatu usu undu hula ni uvathokanu na watho wa President William Ruto ivindani ya kwikunia maleve pala wathanite kukelia mwenende wa ukwati munini atwaima bodaboda musini wa Masaku yu ni mateta vanene kumana na kuambata kwa mauta mayenda serikali yiwe kiyo cha maasola na kuthesya thoa wa mauta Daniel Mwongala na ilivote ene ndhiana ala mathukuma we wa utwa bodaboda va musini wa Masaku melesekana kivathukana na wikwati wo maende na ukuneka muno ivinda ila mauta mekwambata kila ivinda aingi mo maende na ukola wia wo nundu wa ngalama isu ya mekalela yende na kwambata kila muthenya kalino kwana nundu wathatwia maasila pena thina pyu nundu ithi twakwete asila kwoko lakini akitia mbizia utumisi mwasimi wa Ruto musumbi witu sisi aututheze sienu otondu watwiye nundu ni pema koza watwiye na watu kenga ubungusu ni muthuku yatwelete kutabya nikanoka tutheze sienu kwa utu watutheze sienu tutukuiwa moyo mimi tumeumia sana sababu ya mafuta na tukiomba kitu moja serikali yetu yenye tulichagua asubuhi na mapema mweke mafuta 500 muweze kuteremshia kutoka hapo sababu kila saa mafuta inapanda tunabadilishia customer ikipanda tena tunabadilishia customer
Sasa unashambaka customer anakuuliza sasa tutaishi hivi. Sasa naomba serikali iweke juu iweze kuteremka kutoka hapo. Juma ikulia Musumbi William Ruto eanisi watho wake wa kumwokilia mwene nthi wa ukwati munini ula umasie vindani ya kwikunia maleve na kweka kwambatia matho wasu kila ivinda nundu mwene nthi ula wanengetwo watho wa kuokilwa kiukwati ni wawende na ukunika vanene. Nye ni mukoni wa biasala wa transport. Na nye kila ngukulia Musumbi wa mbeno mauta mevanda kila mwai matuku 14 mauta nemekubanda. Kila mwai matuku 14 mauta nemekubanda. Nye kila ndo no kulia uchumi wa nthi ni mauta. Mauta makathea baike no kitathea. Kila ngukula cha Musumbi no kendo kemwe. Musumbi uitwetia kula watumia ndeto theta wa moto mabu twambie vanthi twambatite. Lakini hii Musumbi twasise serikali ya Kenya umundi ni athui. Na wasise muthi uwo wa muthinda kuna kula. Mundu lo kuna kula nula mwene nthi wa ba nthi ugututa uguta sukuma ugusuma kami. Musumbi tikukulia ndutheesie ngalama ya maisha. Ethatwe nthingi na Uganda kana na America Musumbi no twite. Lakini ethatwe baba Kenya Musumbi te yo nena na serikali etuthe ezisi onu kwikana mauta. Mathoa ma mauta vanthi ya Kenya methito mayambata kwa miili kiatianisyo valayu ene nthi memukulia Musumbi William Ruto athinikie thinosu na kutetheesya mwene nthi wa ukwati munini ondu wathanite ivindani ya siasa. Daniel Mwankela, Utongwe TV, kumova katikati wa musi wa Masako. Dan no kutubicha muthia wa Vilingi witwa Mauvoo kione cha umundi indi ndaumalite mundu mautumani mevo maingi anitate kumasoma halamwetha mwituma kwateania na mobola no nengelelia pe mundu kwasia ekaikuota muthenya Raila no ula umwe kwou is ano isuno andithi Naomi Watala nene lango ya mheshimiwa Raila na mheshimiwa Kalonzo na kio ungi akasia ERASTUS ya Kalonzo 2027 kivila cha usumbeni chake na kio ungi akasia iyo ni lazima Kalonzo akwatwa kuoko ni Raila weno utwa ikanda ta mundu ume aende asuma wetete masitwa mo dose otomani wa mundu ungi ukwasia Raila akwate Kalonzo kuoko 2027 na itu akamba on the tuikwata na to support Kalonzo unoetwa Alice Malia Joseph engale kosia mwingi megwane thokoa na unge ekwatione wa mudia ya chule anengane ngali sia skulu na kana chule nengane ngali sia skulu na uyeka kwananga chama cha Wiper mundu nicho twekwetie va ukamba ne mulatia nengale ko sia pipeline na ndiasu ni amwekati wa mautomani la mwezi wa moitoma Wesela ile itatu kienda imwe itano na wamudia kabisa mundu kuasia kwani ona kila changuo masombano wa Kalonzo for those who are using the name Stephen Kalonzo Musyoka stop your noise Twitter la okay wa Musyoka ni mwana witu ona kwili ata ni Gaddafi kuma enda umalalani ya accountini yake tunaendelea muvea ndo wakutamanya na kwa ngenya muthia ni ERASTUS kithugu NZOMO na tethewe niwe Sharon Ndinda kwa lila Mauvoo kwanzia ya meko na ende muvea we mwanya kwa rangi onde maili ya Vilingi mevo and kimaitu mama Mauvoo kwa oyu tiwane sana ndiko ende ya kiyo cha kwa ila twithia na ila ingi twekiwaje